I dobrodošli u još jednu epizodu Minecraft proživljavanja nastavno. Sa mnom je... Baksuzni miš. Ne mislim baksuzni Nema miš. rejte. Nego... Mi su nam snimali, ali nam se nešto desilo pa propao nam snimlji materijal, tako da smo... Projekat, ja sam trenutno u rudnik. Mi smo počeli graditi, počeli smo raditi krov na štali. Što sam našao Arona? Ne znam, a će li ličit na išta, ali... Može jedna mala usluga. Pošto meni miš teka, a ja ovdje imam dosta zombija. Aj poleta dozgo kroz ovu petnu, ponovo pa... Bi rado, ali nemam helta. Jebemo. Imam samo keo tipu, a nemamo hrani, moram i zaklać životinje. O, To... Razdese se. Nisi ti rađi, nek te kripne. Razdese se onaj. To sada. Nije valjda ušta ušao. One hit, da. Imao sam dobro udario, ovoga nisam nikad. A moj bjelog. Dobro sport ovo radi. Dva kvara, nema živa još. Daj mi nešto, bilo šta da mogu probiti ovaj kamen. Sačekaj. Viš da param život. E ti iš usp. Daj mi nešto da bilo šta da mogu probiti ovaj kamen. Hvala. Ovdje ja napravit se bijest, pa da te pomogu. Sačekaj sam da je spečen, hrani se. Imam za 3 bifteka tamo, sad 5 kuna, gdje mi je rupa? Naša kuća pod vodom je isto završena, da smo to pokazali, ako nismo... Jebaj. Ti se kopaj drugu rupu. Boga s čača. Hajde, bar bude zombie villager, pa hajde. Villager sam rekao, neobično govorio. Ja baklica kod sebe. Malo. Da rasvijetku mogu, ja mogu. Stvar ne. Ne bude ovako kako jest, nek se stvari. Možda nam se posreći pa dobijemo zombie villager. Dobili smo jedno, pa smo izgubili. Smo dobili tako smo izgubili. Ponesi bakalja. No. U stvar ne moramo, ne treba da ovo, što nema, mislim da nemamo što za miješanje na pita, pa je tako? Nemamo. Da nam ovo ne treba. Bolje postaviti da tu radim. Ajde polaz, brate, mi vidi. Čekaj, da ću tašiti ovo. To ću kad moram napraviti sebi za jest. Jebo. Nemam bez hrane nigdje. A imam ja hrane, imam ja kljuku. Ne sad kako moja otrov traje. Pa sam pojel zombi mijeso. Valjda sad više neće moći tvar. Naše drvo daje podolje kiselnika. Ne smije se vuku smiješno. Šta je? Daje kiselnika. Daj dokaz da ne daje. Mogli smo i štitove napraviti. Ako se ja sjetim kako se to pravi. A ako se bude svijete napravit ćemo i štitove. Ako nismo da se napraviti. Bravo me stiže sam. Požuri. Što mi vukao bagije igrica? I drupce kuka. Da nemoj samo kroz rupu. Jebote. Sad, bolje pažnju kopali. Šta radiš ti majmune? Dobar rudnik sam našao, hajde samo kopaj na sebe. Sve smo se cipale. Opet sam izgubio cipale. Bog te nas. Bog me mazao bolje da me nije smazao, ali aj dobro, jes me smazao. Da ja napravim kramp, da ja ne poginem na put kod ove. Evo, više tehnički problema, 1000.
Još dole krenu. Hop, aj još malo, hop, stani, čekaj da to uputim. Tamo ima jedan pukom Rambo, uzmu luk, strijeli, kreni polako. Gdje? Tamo neđe u tamo neće biti u svjetlosti. Aha, evo tvoji stvar. Jebe li mu. Sa čim? Na Irona, evo Irona opet. Dosta sam ovdje na Irona. Jebem! Obojite se sreda sa. Nije mene uspio ut. Nema veze. Ja teroriste, bu. Allah, vela, ovo ko da u Francuskoj. Aha, sad znam i otkud je Ja sam našao ono. terorista skočio. A. Mi ko da smo u Francuskoj, samo teroristički napad. U zadnje vrijeme ovi muslimani, to jest ti tvoji su dobro aktivni. Samo razmisli. I jebi ga niste musliman, to samo. Da, ja, jebi. Šta? I ja da vidim, čekaj da jedem. Daj, ostavi mene hrane, ja ću odavde morat jumpat. Najskunije. Ma, imaš evo jabuka ovdje vrtici, imaš tam piletine pečeni. Bitno je samo da su oko ovog česta. Ja ne vidim gore. Šta ima? Šta ima, ali? Aha, evo teroristi. Mini, a? Ma odjebi. Nije šput. Sam tvrđi pa mi nije mogu upiti. A šta je ovo koji džavu? Pok moje stvari vježba. Vježba, ali dobro je ovdje. Ma ruda. A vidim ja ruda, samo nisu ovo ti počeli. Ti ovo počeli ništa da završiti. Gdje si sad, ja? Banim se dva kripka, recite se. Ove rupe, bolam kako to napravi. Opet ja budem. O to je sposoba, poskopaj se. A ti? A jebe, ja uvijek iz kuće izlazim, nikad ništa uzim. Ima aerona u kući. Ma Irona sad, ja sam iskopao Irona i uglja i svega. I Vidim da su uspjeli. poput toga. A, drveta u kući. Ne verujem. Možda ima šta ja. Ima tu radna tabla, znaš šta napravi? Sad ću ja dobro sići, napravo ne medevne. Šta će nam? A da kad silazimo nama svaki put kopat trup, ako nas nemamo kopat trup. Kad budemo svaki put silazimo. Naprav ti gore merde, bre. Štim! Kad nemam ništa ko sebe. Moram lijepo naprati crafting table, mora naprati šparece. Imaš dole crafting table, trebao biti skoro pravi jebiga. Jebi ga, ja pravi još jedan crafting table. Bacam drva bez veze više. Ja govorim imaš dole crafting table. Treba mi ugljena. Ima uglja tu. Dobro, pa nije daleko. Ja samo... Lako si da ovo iskopao. Peti put kopam rup. Dobro. Da bi smetalo početi malo polje kapati mi ostalo rude. Ja sad ću ja donijeti jedan kamp. I ljudi moji, hvala na gledanje i vidimo se u sljedećoj epizodi naših preživljavanja. Čekaj da ti ispali čovječe, mi ćemo ovo završiti ovdje, ja skrina. Nećemo, hoćemo u sljedećoj epizodi. Hvala na gledanju i to je to. Vidimo se u sljedećoj.